Shakalaka, okay guys, we're back again. Really na kambe come dagla nwani. Come batenga ban. Okay guys, come batenga ambanda nwani so na mutagwile na vlog nyana nwani at the mic. Ya wireless nyana ish. At least nyana na yesa ita pusha enda ti video tikahle like lukurna moya ay khawateka so sama na yena kasi xifaka na n'wina ku kwala hi to swa ku endleka yini Pfula. You are an angel to me. When I run my west, come and my deal on. Xipful ni tsake ku dlaya so yi va yi ri so setnyana dideng tshemba ma swi vona Leshwani. So it's windy as you can hear ne mara la ku twa swa loko se hi fake la ku ta ku ba moya ku minjani that sound ya moya ta va yi ya fade ku minjani Charger. so this charger ya for sure ya at the mic Kubana leshwani. Kubana ti mic. Yeah. 1 2 1 2 1 2. I test it. Gang. Okay, let's test. So yeah, guys, I think I can take a yini la mara for sure. Look, take a video. Ushfaka na ko take a video nga kash like this type of video liya. So I'm not sure. So nyana she on. Can you hear us? 1 2 1 2 1 2. 3 4 3 4 3 4. 5 6 7 8. 9 10 11 12. 13 14 15. Okay. Yeah, tsamba toka so no elaga jika la handle hi vona swa ku ya moyeni I famna camera le moyeni because timhaka ta so this thing ba ri xi a distance yako i 20 meters away like nga famba sweswinyana ndi hala maybe 20 meters away and then xi ta va xa hula like now le ka makhelwana like now ngena la ndlwini baby okay babe yeah tsama na twakala la month le ka bedroom yana yin'wana lan'wana so it's more for tsama manito baby I love you wish you can hear me nakurhandza hala so yeah Shababs yes love vulavula nawe and vulavule kan'we so baby iye kule asa anga fambangu ya kule afane ye jika gatein le kule na ya le moyeni famba na ku vona swa ku tama kanjani okay guys kambe nsimwe ya moyeni yeah la ku mkoma moya lo ba kahle la wena na moya mare we just love test ku sound le itava range ntaka mi hitwa ku njani famba imali ya baby kumbe vula kya na dyambu ngopfu hlala ku famba yiva baby le ku karhi vulavula so yeah vona ku moya lowu le ku beni swinene lano so ti ta hi pfuna loko moya wu ka nga twakali loko hi karhi cause sometimes loko babe alright emba ya twakala le so moya lowu ta hi pfuna ku loko hi teka ti-video hala handle cause a wu kuma minkarhi wun'wana loko teka ti-video ka hisa hi mhaka moya a hi nga tiki cause wa huma la so now sweswinyana hi ta vona ku swi endleka yini munhu wa mina yes yeah or in love
Nandra siripana. Nxava. Sase u pfuka na ku saseka. No hlamba ndzi hlamba. A swi na hlamba mara vona swa ku saseka njhani. Yo. Hayi madola. Ya madola. Madola. Yes baby. Yes. Guys, akhensa ku va mpela hina ka video leyiwani mi nga zi mi warini hina hi ta tshama hi ri na n'wina kwala ka YouTube. Hi ta hamba hi endla ti-video Tuesday yin'wana na yin'wana hi endla video. Tuesday hi endla ti-video ta hi va hi kha hi tlanga ti-games mina baby lawani, and then hi tlhela hi posta ti-video na hi wo mune ku va ku ri swi swa fani swa va hambani, and then ku va na Saturday hi posta ti-video ta story. Posta ti-story ti-video ta ku fana na letiwani na ti-vlog na ti-Q&A. Mi ta va mi karhi mi hi vutisa ti-question and then hi mi hlamula. So hi ta va hi posta every Saturday. Posta hinkwato ti-video leti postiwaka hi posta hi 5 namadyambu. So at least sweswinyana leswi nga na ti-mic leti cause nkarhi wun'wani u kuma swa ku mina baby so hi lava ku teka ti-video ku na swin'wana hi nga swi tsala hi fanele hi swi teka. Loko huma handle u kuma swa ku maybe moya lowu ba ngopfu so loko hi kuma swa ha teka mara mhaka moya so a hi gcina hi ti-delete-ile wa swi twisisa. So sweswinyana at least swa ku anytime whether ka it's windy ku ba moya kumbe a wu bi hi ta swi kota ku teka ti-video na hina. So dango kombela mi ya like mi share mi subscribe mi tshama na hina laniwani mi kolisela akhawunti ya hina babes. Na drama Baby.